Ithatha samsamo limphonsa mnyango, thatha samnyango limphonsa msamo. Nami siyeza isikhathi sami, pumelelo ngizayibona ngamehlo. Ithatha samsamo limphonsa mnyango, thatha samnyango limphonsa msamo. Nami siyeza isikhathi sami, pumelelo ngizayibona ngamehlo. Ngizayibona ngamehlo, 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 ngizayibona ngamehlo. Emagameni amathathu le-Afrika nencindezelo nobuhlungu kusikelwa komkhulu ukwehlela kubazukulu axebe kwilamagxolo esihlahla esisenhliziyweni ashukulwa yimisebenzi yomphefumulo. Singcolile sesabeka isiziba salenhliziyo, uphahla lethemba laqala labhidlika, waqala wantshontsha usunesono. Kodwa kungcono nokuqhatha usize emana kusizi uma ungasebenzi, ngoba nasemndenini enqaba inhlonipho nalento yenza ayibizwa ngesipho uma ngakufakela imali. Ngapho sungumzali ngingadideki nami anginamali, lezi ngubo engiyigqokile isivalo nje sokugqiba usizi lakithi. Buka wesibili kade siphusha siphandla umakhelwane angathandazi kodwa uhleze nemali. Kodwa impumelelo safa sibhekile uzofela uPaul, basihlelela umhlaba behleze etafula. Bonke baright ingane ziyakhula, zethu ziyaphela bayajabula. Kwanzima kwamhlaba nyakujela, sibindi siyavuthwa kwephepha, sinqanda amashinga ngekeja, sidlala belungu besiqeda, sidlala belungu besiqeda siyavuma. Benza itheze ngathi sithule siyabuka, basiqeda ngezifo sekhala nesililo. Mndeni yaphela basiphuca nobuciko, ngqondo ivaliwe emcabangi yavinjwa. Basifida utshane kodwa basibiza ngezinja, basenza ibhare ngoba sigcwele amasimba. Ubuhlungu siyakhala kunzima ukwenza iplan, mona lo bacisha ngathi akazwa bhala. Silwimpe ngapheli besixosha nge-1000, indaba ixoxeki besincisha ne-1000. Wallet empty makuxhoma ama-cousin, buka sikangeni isikhetho njenge-Stazen. Lempa ikapheli sibaxosha nge-1000, ndaba isekutheni uzofela ama-1000. Wayiletha newine azoyiphuza ama-cousin, wefo wonke mahle egqokeni isitazeni. Wefo wonke mahle egqokeni isitazeni. Ngizayibona ngamehlo, ngizayibona ngamehlo, ngizayibona ngamehlo, pumelelo ngizayibona ngamehlo.